Mosetsana Motsonga, mo ke university, ge o baisa, ba tlo bapala ka wena. E bola eng? Hai man, wa tsa mmangwana a go ruti tšone, gape le Sepedi a o se tsebe wa kwa. Mina ni ntombi ya Mutsonga leyi tinyungubyisaka hi ririmi ra yona. A swi bohi leswaku ni vulavula Xipedi ku va ni twisisiwa. Suka, a re tlogele tšeo re be melao ya room ye. Ga wa dumelela go tliša baeng ntle le go mpotša wa kwa. A nna xiphiqo na sweswo. Key ya room e tlo swara ke nna, wena o se namnama ko go tshepo ka itimetše. Chomi, bona, wa tseba ke nyako fetša beke e ka moka ke isa tšee bose fela. Wa tseba ke ya go juma, gape nna ke tlo swanela ke go apea mausha wa kwa. Gane wa o swanetše o sokola so, Chomi. Aowa, founela bommago ba botse rona o kgopela tšhelete ya computer lab. Ya manyana wene, Saturday ke ya gae, ke tla ke mmotša gona. Ko mmotša tsebe go kwa gore, ge a sa mphe yona ba re ke tlo feila, o tlo bona o tlo mpha ke tima. Ska baeza Chomi, gape o ka tla bola ke tlala. Maja mfana, ga o ile re wena o nyaka ya restauranteng ka weekend la girlfriend yago. E ngo mputše moment. O ra mofeo ka re wena mfana ka o dira ka shro mfana. E bolela ka Lulu. Manto o ya gae ka weekend so ko shala ke ba le chance ya go spenda nako le Lulu. Oh. Ya bona ndi ile ke o dusisa. Abegero maja habedi mfana. Di lo jawara. Di lo jaw. Wa bona ka mo salosogana ko ba le maemo. Rena re di ancestor tša mojolo re o tseba in and out. Mara na it will end interest wando. Chomi, jelo o tlo bona o dirile jwang ge o nyako ya di-parting ka lebaka la gore roommate ya gago ke cousin ya gago. Ene o bolela nnete, gape o tlo mpha bothata. One mistake, mana ka tlo tseba diphiri tša ka moka. Ke na le maano. O tla no mmotša gore o ya roomong yaka. My friend, wena o phela o na le solution for mathata ka moka. A ke re ke nna mogotsi wa gago wa nnete. Wena wa bontšhe gore o le fresh a wena go ba ke ro. Ina, ni endla lembe ra mina ro sungula. Ke a bona gore o fresh blood. Jale nkompotše mo. O šetše o topile ba bakae maswana ka mo go ba o kgahlile ke le lefe. Gape re a tseba gore lena a le senye nako nne. Bote, na swi tiva leswaku i boyfriend ya mzala wa mina. Kambe i xivutiso xa njhani xexo? Bana o kulemang gore ke jola le manto jwane. Mzala wa mina i njerini. Oh, hai, ke a bona. Wa tseba nna ga ke rate ge maja e ya go manto. A ke gane manto ke mentšhiki mara ya ntena tabae. Wa tseba ke tlhoke theleditše manto a bolela ka gena a jola le maja le tee. Ka pelong ke no re ga a tsebe gore maja ke wa rena re le ba babedi. Mara wa tseba mfana ka o raloka ka mollo mara. Kore mfana ka jira le banyana ba babedi ba di chomi ka nako ga itri. Ai, ere ke tsebo re tseba ka clear. Jobana laka, gape le hono manto ya gae. So ke sešupo sa gore re tlo go tša nako ye ntšhi ya go ba mmogo. Maja wa ka, wa tseba nna tebe ya gago le manto e ya ntena. Gane o mohlalane? Ao wa rato laka, o seke wa be wa bolela so. A ke re wa tseba gore ke le rata ka moka go lekana. Seo ke a se tseba, mara ga ke kgotsofale my love. Wena amogela bonnyane jo ke go fa go bjona. Gape ga go bonolo go le rata le babedi. Le wena ka mahlo wa iponela gore ke a leka mo. Le opiša hlogo le lena. Hey. Ke a go kwa. Yes, jebana laka le yellow bone. Mpotše mo, o mmotša neng manto ka relationship ye ya rena? Rato laka, gape manto ke best friend ya gago. Ga o nagane gore go mmotša ga ka go tlo senya segwera sa lena? Yane, o bolela nnete. E re no khipa taba ye magareng ga ka le wena. Ranzwe,
ke ya gae ke gopela o sha le hlokometse roomi nta endla tani ke gopela gore ga o tsamaya o se ka lebala go khia room yekhwe gape magoji wa mokhwe a chate le go utswa toothbrush le gore shitse ba e berekishitse manto a o fanelangi e vilela nta yi nakekela room leyi se ka shala o tliša bašimanyana ka moo a ni nge endli maja wa ka wa tseba today gona wang spoiler ke dimo ka re manto a ka fetša kgwedi ye ka moka a le gae my love wena no enjoy ya moment o lebale ka tšintši wa tseba go a nthabiša go bona gore o swara nna botse go feta manto lulu ke go botša ga kae gore ke le rata go lekana na gape manto a le yena ge ya boa mo ke tlo mo tliša gona mo ke a ja seo rena re tla be re sejile maja wa ka nna go bolela nnete ke nyaka gore o be wa ka ke le tee lulu wa o ka re wa lebala gore o side chick yaka gape o ka re o nyako ba maini jwale ke a bona bjale ga botse mpotse mo ke eng seo se o dirago gore o rate manto gape motho la o bifile mos wa tseba ke eng lulune as from now on a ke se nyako kwa o tsenya leina la manto a ge o na le nna I hope ra kwana ngwanaka ga pononni wa kwa le ja eng kwa campuseng mara mama o bapala ka nna gape ke bolaya ke tlala kua eish ngwanaka wa tseba ka moswane ke swanetse go ya lehung e be ke nyaka go founela frugu ke go botse gore o sa hle o sa tla ke tshwentse ke network a gona bothata mama ke tlo boela campuseng ka moswana frugu wa tseba ke eng tso bana laka le go no gona nke gore wa le kwa roomong yaka ka nnete wena sepele o ye kwa roomong ya gago o tša go hlapa then ke tla go botša ge e le nako ya gore o tle roomong yaka okay my love wa tseba ke le go founela maja ke mmotša gore ke boa campuseng ka moswana frugu mara a sware phone mara ke a tse gore ke tlo dira jwang wa tseba ke nyoko ya roomong ya maja ka moswana frugu ke sa mmotša ke nyoko motia ka surprise maja mfanaka ngisho ri vusi kedile kwa lululu o khaya life ka spoon mfanaka a choose very iketlile boy ba shuko bolena maja na bona mona re sengela mona re bolaga mazwai a choose mara ke nyaka ntirele favor bona a gre belo wa trauma ke favor ya ine bjale mona mkhotsi bona choose ke gopolo yo re bala kwa roomong ya semo gape lulu tlo re bala mo mfanaka a be gre bona mona a utsinyi nago maja o maja go ja ka nnete mara na re go botse it will end in tears bona choose tlogela metlai ke nyaka gore o vae no so ke nyaka gore lulu a tle mo ke gona bjale ke zamaya mfethu ne kupela rona le chirelo skala baloni yaga or else to fapana a gwa tsbaro wena a wa reka jawle o shumsije chele zao tlhaga ja banyana so baloni yaga ke khumana mkhwane be gone ka ba pega seleshi chiri ya ka tlala monna na nkilidzeni ke rola re motho ska bula fridge yaga o ka ngoro do le spinning kicking ko buya nga bala motho warra ga no ampleditše mo tseba gore ke busy mona ke o lebala ro maja dibuka mona o bjane mo warra a ke na nako ya go raloka ke re wa ampleditše mo isa masofa fase se mona o pela o tsela na se fela bro okay let me guess maja o tlisitše kgarebe kwa roomong ya lena ka ya ke le friend ya yo etsela roomong ya borena tonight wa bona ka mo monna gesho nkompotše mo ga no o dumela motho a go sokodiša roomong yago monna gergezela na wa public wa tsela o re bjana o ka no robala roomong yaka nna le gone gona ke robala why ko cross night kwa library a ke re rena bana ba sekolo re na le di-test next week monna wa paka test fe wena monna o tla tseba bjang ka yona sa attende ditlase
wena Maja wa go tlaetša. monna ke re ngola test ya eng re ngola test e feo a ni swi tivi no ni ta tlela njhani namuntlha la rumini phela munhu a nga tolovelangi ku tlela a ri yexe ni twa na ku ku na makhamba lama ma nghenelaka swichudeni a tirhumini he no khongela ni nga ngheneriwi la rumini phela mhani la ta fana ha ri ntsongo Maja wa ka wa tseba rumi ya lena e botse kudu le dithaga ne Maja my love hape ke re today gona re tla ba le a very long night se mo botsanetse monna na ke a re toela ja bala bosuka moka monna a se selo swaka ja bala bosuka moka go bona nga re close ya we one wena Warra, you don't take your studies serious. Maja motho wa ka ke re ka tla ka ba le boshibo bo botse kudu ke a leboga ne Go leboga nna my love. so no rojang for breakfast E re ke check ka kwa fridge-eng gore re ka ja eng. ish ne ke dumile borotho ka pholoni wa re sa je tsona mara Tšibana laka, phalone e leng ka mo fridge-eng ke ya nai mara never mind re tla ja yona. so my love di-plan tsa rena tsa today di eme jwang Ke nyaka re spend the whole day ka mo roomong ya ka motho wa ka. sure baby wa tsa re iketlile wa kwa so setlaela se la ba reng ke mantwa se re so buyaneng campus Mantwa ge ke be ke bolela le yena la mafelelo be ya re boa Monday. Maja baby hape today ke Saturday that means we still have more time to spend together Yes babe. Mama, go gopela o nši mo gate 2 ke nyako feta somewhere pele ga renka ya roomong. okay my girl Mama, so o mpha neng tšhelete le go ya computer lab? manto ngwanaka a ke na tšhelete Aowa mama, jwalo re nna ke dire jwang ke faile kwa sekolong ka lebaka la gago. mantwa o bolela jwang ngwanaka a ke re wa tseba ke nyaka o phasa gape nka seno go kona tšhelete e le gona Wena mama o nrate wena ke a go bona gore o nyako mpona ke tephile di-blessa kere. aowa ngwanaka se ka bolela sowe ke tla ya ke adima tšhelete kua go malome wa gago ka go romela yona ka Monday Ene ge nka sa kgwetse tšhelete o ka Mantaga ke ya go botša o tlotla o kwa batho ba re ke kitima le di-blessa mo campuseng. ke ya go tshepiša ke tlo e romela ka Monday se mokgane re tsamano go mane man e shape lebile ke 7 na ke sa khona selo Kamo, I didn't force you to come here. O nyako tsamaya. monna khane o phela o go phela le mollo man ayo man a bona phela le mollo every time ai man a ka magale vele batho ba sa o rata wena Warra we, wa nrasa ke nyaka go bana. Gape rena bangwe ra tseba re wa e rile mo. ka montse mongwe nya gore ke ene mo o nya go mpotsa nna ke tsebore ke dilori ene mo university a wa mo Warra we, ga ke nana ka go hlokera sa lwena. Ge o nyako tsamaya. problem go wena o zubutšitše gore o thalefile o buta batho ka moka sem and wa bona go continue go phela so o nyako phela we one Ga ke na taba, ke tlile mo ke le teng. ya e re nna go doela o zana ke re ya roomon Warra we, pele go ka tsamaya ke na le potšišo e one for wena. O tsamaya o ya roomong ya mang? ke tsela roomon ya mfethu a go re majo khale o khepitse go roomon ya borena so wa mpha dikey ja room o re bjana Nna gona motho go tla mo fa go key ya room ya ka. O ka se roomong ya ka ke seo. na ena bele ke labile ka maja bjala a ke kwa ke true now ke fetša go reka borosho ke roomon nna ai motho o labile ai ke feta roomon go reka borosho man tobele wena o nyaka ene mo gare na re tseba o ile hae wena mon E be ke le gae mana ka segala ntlišitše mo o kae Maja? maja wona kwa roomon wa o khubujisa khane Ge ke fetša go reka mo ke nyaka go mo etela.
no o ka se kgone ya rumone mfetho. why ga ne go diragalang kwa roomong ya lena Problem gore batswadi ba Maja ba red kwa rumone ne batswadi ba Damane ne a ba dira garage ba nya ke Damana ke jola ba strict too much. wa resha Maja sala mpotsa gore batswadi ba gago ba street Ya wa bona that's why ke re ka se kgone ya kwa rumone ana bjana. ke a kwishisha so ba ilo tsamaya nako mang Na gore ka mawane ba ka ba faile. okay ke tlatla ka 1 so mpotse mo Maja gore wa ibe a sa sware di-call tsaka Mantwa Maja ba ile busy ka mata ke nana Damane o to tlhalosetsa motsheharo ke ta kwa rumone ya borena. okay a gona bothata e re nna ke e roomong Maja ish nna tsa sometimes ke na le iputsa relationship ya rena e re isha kae re tlo felela kae mara nna le wena rato laka tlogela go nagana dilo tse negative. no Maja ke nyako tseba so that nako o re e fitlha ke se ka tla ka ba surprised Lulu ga botse o le ka goreng jape ka moka re a tseba gore nnete e tlo tswa mafelelong so ke nyako tseba gore he Mantwa a find out ka tabe ya rena e wena o le so o tlo kgetha mang Lulu Mantwa a ka se tsogile a tsebile ka rena. Maja gape ke serious wena ke a o bona o nagana re ke na le nako ya go raloka Lulu nka se kgethe motho ka lebaka la gore ke le rata ka moka ke nyaka go lenyala ka moka e re ke cheke gore go kokota mang. Mata gane o dirang mo a ke re ke go boditse gore ke tla go botsa ge e le nako ya gore o boe Wa rena jawa ke sa di tsena nna ke opela go tsela mpetrene wa ka rumone ya borena now ke lapile ka jao. ka mo gape Lulu o sale ka kua ka moreng ene ke mo tshepišitše gore re tlo spend the whole day together. Wa rra we e re go botse Mantwa o buile mo Tef O reng o bona o sala o thukonyana gore Mantwa a tsebe ka bona le Lulu o no thusa gore go mmuje maka nke ba fetile mo le khumane no a ka mo wena o se kgokgo mata ke go leboga for se o ntiretseng sona ba fotsa mo bo ja mosadi wa go re mono ra tsamaya na ke nyaka go tsela rumone ya ka mpetrene wa ka nase kgane a wa robala kua roomong ya Sam yo a motho a ke senyaka le mmona mo a butile nona go le gore phelo ba ka be ba be maabane. my love jalo kokota mang mola lebating jo bana laka ka mo buile gore o nyako robala ee gana seng ke a roba le maabane o re Sam o mmolaišitše go bala the whole night eish se mo a tseba ke mathata wa kwa ke nagana gore o swanetse o sepele jo bana laka Maja se ka ba leka ba nyaka o lebala gore o ntshepiše gore o tlo spenda the whole day le nna Lulu a go seng ka se dirago gape ebile ba re Mantwa o buile mo Tef a re ye kua roomong ya ka re o dula gona Lulu room ya gago e gausi le ya Mantwa gape ge re ka ya ka roomong ya gago Mantwa o tlo re tanya a wa Mantwa o phela mpotsa before a tla kua roomong ya ka so ke tla no mmotsa ra ke gona ifenya ka o nketela okay my love a gona problem gona re ye roomong ya gago Bana o le yene ka baloni ya ka bana Maja o jere baloni ya ka o file side check yawe yes na se ke bolla motho a koboya mo bo go ntse ba bo Mantwa o di ya ene mo ke potsiša mohuta mang eo go kae Maja Maja kgwa go re doana bele bjalo kgwa go re doa motho gane ga wa mmotsa gore ke tlo tla mo roomong ya lena ka 1 kana ke lebato mmoja o ile kae ka re ge ke mo founela a sware phone Maja o tsamaile le batswadi ba ba kgwa go re doa oh ke a kwishisha ke tla bua gape late ha ona le ka bothata ngwana eso a ntshembi leswi na ha ku heta ku swi vona ni vone Maja na Lulu va nghena kamareni ya Lulu va khomane na hi mavoko Maja a nga kha a chitela Mantwa hi best friend ya yena mihlola yi heli n'wino ni ta swi endlisa ku yini mara ni n'wi byela wa bona nna o tsena ka rata ba ja Maja bjale bona le ba do mmoja gore Mantwa o ile o dilo mmona ka 1 hai drabe ya ke ibone ya botsa bona drabe it will end in tears wa tseba ke bolaile ke go sepela ke sepelela mahala
a wo nkumangi Maja a kamareni ya yena? A ka mo hwetša fa re tsamaile batswadi ba gagwe. I mani a nga ku byela sweswo? Ke boditše ke kamo. Mara ma swi nhlamarisi. Randzu, go na le se o nyaka go mpotša sona? Hayi, wa yi vutisa. Never mind, wa tsa lebile ke boregile. Hai, e re ke ka kwa rumong ya Lulu ko mmona. Ke hlologetše mokgotsi wa ka wa kwa e re ko mmona wona jwalo. Mantwa i khale i karhi i fambafamba kusukela u vuye a kaya. A wu swi hleketi leswaku u fanele u rhanga u wisa nyana u nga se ya u ya n'wi vona? Wa rexa wa kwa gape le maoto a ka a baba yo. Ya, u ta sungula rini ku ti lunghiselela test leya ya maths u yi tsalaka hi Monday? Ke tlo studiša the night before the test. I nge wa tlanga. No, ke serious Randzu, nna gale ke dira so wena ke no phasa. Hi vulavula hi maths laniwani, swo lava u sungula ku practice hikuva u ngona feyila. Randzu, e tšwa tabeng tša ka hle, e re lebile ko hlapa ke tle ke kgone ya rumong ya Lulu. My love, ke a leboga go dumetse go tla mo roomong yaka. So ka thabela eng sa gonwa? Lulu wa tseba nna tabe ya gore re gausi le rumo ya Mantwa ga e ntshware gabotse gape a ka tsena ka mo anytime. Maja ke lokile le badi ga e kgonagale gore Mantwa ka itatlhela ka moki. So o re o ka thabela eng sa gonwa? Lulu o ka re o thoma go ba comfortable ka mo relationshiping, o ka re o thoma go lebala gore o side chick yaka. Ke nagana gore ke dirile mistake ka go tla ka mo. Maja gane o nyaka goreng? Gane Floma ha o bone gore nna ke a leka gore ke o thabiše? Mpotše mo, ke eng se le gore Mantwa o naso se special se le gore na ke na sone? Lulu gabotse nna ke nyaka go sepela, ke na le that feeling ya gore Mantwa a ka tsena ka mo a tla re hwetša. Yane, kore wa kgona go sentša motho letšatši. Lulu ke a sepela. Mantwa i le ku hlambeni. U nge ni teka nkarhi loyiwani ku va ni swi endla. U ta ni khensa ka rin'wana ra masiku. Ni endla leswi ku va ni sirhelela yena. Ke mang bjale? Batho ba lapiša wa tseba. Randzu, bjale o nyaka eng mo? U munghana wa njhani wena? Randzu we, ge o na le taba o bolele. Ke nyako ba busy nna. Lulu, ni ku vonini wena u ri na Maja mi karhi mi nghena kamareni ya we mi khomane na hi mavoko? Ku humelela yini ka n'wina mi ri vambirhi? O ska ntina wena. Ke re o nyaka eng mo? Lulu, u le kwini Maja? U le kamareni ya yena? Motho wa modimo, Maja a go ka mo. A ni ku tshembi wena. A wu munghana wa kahle. Kahle ne? A wu kahle for Mantwa. Sesi we, ke rile ga ona Maja ka mo roomong ye yaka. O kana wa tsena wa checka. Aja o boile mone ngompotše mo pholoni ya ka olle man. Mother, I'm going through a lot. Wena ka mo mpotša ka dipholoni. Monna taba tšeo tša marato a ke litsene ke re o mpotše mo paloni ya ka elle ke ne ke mane nako mane. Come on, Mother man. Ka gore re ngathile e nnyane. Monna o se ka mpotša gore o ngwašile thoko monna wena ke nyako go tshwara tša ona jaaka monna. Ka mo tlogela go bušwa ke dijo man. Dijo ke tšhila tša meno. Aja wena ke nyako tshwana le wona ka di-face mfetso e nko o tuele tša ona jaaka o re toele a ke bona o selile blessa ya banyana o jaba tšhelete wa go fa banyana. Ya, hey Mata ko go kwele nka hlokisa tša dijo tša gago. Bona Maja a ke nyako gore tša gore jaaka di mfelele a rakgwedi o koša ke nyako o tshwenye ya rakgwedi so kopela wena o kgawane le tša gore jaaka mfetho. Motho wa modimo ke re ke go kwele hle. Wena Randzu wa phapha sis. O ka Maja gana ka mo. Na swi vona leswaku a nga kona laniwani. Kambe ni mi vonini mi karhi mi nghena a roomini ya wena. Wena Miguel, ke re Maja na tle ka matlo tša dinoutu tša gae tša maths. O rile o di tšea fela a tsamaya. Na swi tiva leswaku xi kona xi nga ku humeleleni ka n'wi vambirhi. A ni ku tshembi we. Ga ke na taba le gore o nagana eng.
ni ta xi tumbeta xihundla lexa wena xo thyaka lexi ku va ni sirhelela mzala wa mina kambe wena ni lava leswaku u fambela kule na Maja. Hao, ke rile ga ona se se diregang magareng ga ka le Maja. Ni va tiva kahle vanhwanyani vo fana na wena a mi chavi ku vavisa vanhu lava mi va rhandzaka. Rantsu, ke gopela re o tswe ka mo roomong yaka before ntena. Nna engompotse mo wa o buile ka pela. eish monna ka mosko a botsiša wa tseba ebe ke fila guilty mola ke le ka kwa roomong ya Lulu ke re ebe ke palela le ke go relaxa go no re ke khokhe moya nje. Bona Maja a ba o simple o tšhithela motho o mo ratane ebile ka best friend yawe. eish monna ka mo go bolela nnete ke rata Mantwa go feta Lulu. Basetsana ba go tshwana le bo Lulu ga ba shapo e ne o bona nto e a e dirago best friend ya gago. Bona mfeti nna ke beng ke tšhaba o boja mara ntho o e diano a Lulu a ke rate. Monna gape nna ngwana yola a se gore ke a morata ke no ba ke išitse ke last mola ga gagwe gape ngwanola ke mmotse kamo. Ke a tseba gore Lulu o a fisa mfanaka ke a tseba. Mon o ra jwang gore wa fisha man e seng gore o nyaka Lulu mon. Wena mona o gore bona ga nya ga ba sile ba ga nya ga o sha kae mona engwe o re siele le borena mona re nya ga girlfriend mo. A jwale ka mo ka re tlompora ke rate mekgwa ya gago. Nna ke re a ona motho wa motho go modimo e Lulu le na ke a monyaka. Monna ka mo skwante ka tumelo man. Nna wena girlfriend ya o ka Mandwa e Lulu le na re ka monyaka re ya mojia. Rantsuwe o tswa kae gane? A ni fambeni ku ni ya birisa nhloko ya mina hi moya ku na lexi u xi lavaka ka mina. No, ke nyaka go tsamaya ke roomong ya Lulu. Okay, u nga famba. Wa tseba ke be ke tenegile ge Maja re wa tsamaya ke sa nyake a tsamaya mara no gona ke a mo leboga ge nkebe setlela se la ba re ke Rantsu a re kry-ile ka mo mara ne ro explaina ra reng tsena lebati le bulegile. Mogwera gape o buile ka pele wa nkwa nna ne ke re ganne e butlo bo ya Monday. Ke buile ka lebaka la mama e ba swantse ra ile gong. So bomma go ba dumetse go fa tšheletela. O itse re tlo mpha yona ka Mantaga. Okay, chomi ya ka ya tlhogo ya kgomo. Wa tseba my friend ke gopotse boyfriend yaka. Oh, o ra Maja ola wa gago o mo sexy. Ke bolela ka Maja. Wa tseba lerato la ka le Maja ke la nnete. Lulu, motho yola ke re wa nrata. A ke tshepe o ra ka tsogang kušitse bohloko. Yane, ene o bona la le boyfriend ya go se cheat. Wa tsa le nna sometimes ke a duma gore nkebe ke na le boyfriend ya go tshwana le yena. Wa tseba ke re lebile be ke re ke ya moetela ka kwa ba re batswadi ba gago ba mothef so ko mmona ka moswana. Ya, o tla mmona tomorrow. Mantwa, wa tseba o tlile ka nako e wrong. Ne ntse ke le busy ke itukišetša go ya mola library. Oh, o nyaka go practice metsa kere? Ya, gape re a ngwala ka Monday. E re nna ke roomong e be ke tloya le wena kwa library go no bo gore ke kgone go studisha kwa ntshe. A ona bothata my friend, re tla bonana tomorrow. Oh, se se ra gore ka mo boditse Mantwa maaka re Maja sepetse le batswadi ba gago. Ene ke a tseba gore setlela se la ba reng ke Mantwa se ka se kwa roomong ya bo Maja today. I think gore ke chance e sharp no ya gore ke go spenda nako le Maja wa ka. Yes, e re ke roomong ya Maja no. Mantwa u vuye hi ku hatlisa ka swilo yini? Lulu ya library so e be ke sa nyake go mo šitisha. Why inga vhakeli Maja? Maja a gona roomong ya gagwe. Maja ile resi ya yena ni n'wi vane a ri na kamo leswiya a ni ya xava xinkwa. Okay, e re ke mo text gone jwale ke mmotse gore ke tla roomong ya gagwe. Ke sa tswa go receive text from Mantwa o re o tla mo roomong ya ka wa tseba gore ebe ke mogopotse ebile ke fela pelo ya go mmona.
ke mang ya kokotang mo lebating? Motho wa modimo ke atla ke sa kaka. e re ke emele maja a tla a bule lebadile ke tle ke mmethe ka surprise. Lulu o nyaka eng mo reseng ya bomaja le gona wa o eme lebating la room ya maja? Lulu ke re ke library mo lebating la maja na? Mantwa ema pele e re ko tlhalosetse gore why ke le mo. Hlalosa why o le mo? Ke be ke re ke tlo gopela maja gore a nthushe ka mmetse. Lulu ke re o ka se no tla roomong ya boyfriend ya ka ntle le go mpotsa. Mantwa ke dirile phoso. Lulu go bolela nnete nna ke rate ga o tla mo ke se gona. Mantwa ke gore o ntse a jwang mara o nagana gore nka dira eng ga ke tlile mo ge wena o sego. Lulu a se gore go na le nto ile gore ke go naganela yone ke no ba ke botše gore why o tlile mo o sa mpotsa. Mantwa mara ke lebetse go botsa nako e la o tlile roomong ya ka gore ke tlo ya mo go maja gore a nthushe mmetse. Nna ke sa nyaka o tla mo ntle le go mpotsa. Wena e le gore o nyaka eng mo ka gore o mpoditse gore o tlo bona maja tomorrow. Maja a pele girlfriend jao ke pedi di ka monto mona di dinya ka wena. Ka mo monna wa bona le hona le ke huile ge ke thabeng ka nnete. Maja a nna ko botsitse monna ka it will end in tears well o di event situation iso. Monna a ke tsebe gore ke tlo dira jwang ene ke a kwa gore ka kwa ntle ba hao mana. Ba re monna o bolang ke a khelleno ke rena se ba do bola wena mo. Ka mo monna ge o tea ka sesepile ba decide gore ba tsena ka moka mara monna ke tlo bona ke dirile bjang. Monna go ra gore a go ka mogho ka bonang o ka nthusha go ka gona mara. Ke re wena o zidile maja bedi a ba ke tsena ka monna ke a kwa wara. Ka mo monna wa o tsamaya monna ga ba tlo shala ba mpolaya monna. Na ke tlo tsamaya re ntšhala ke madi. Mantwa ke a bona gore o tlile go bona motho wa gago ka moki se se ra gore maja a ka sa kgona go nthusha ka mmetse. Lulu tsamaya library hle nna ga le ke sa bone motho wa ka. A gona bothata o ka na kokota nna re ke tsamaye. A gona bothata mogotsi wa ka re tla bonana tomorrow. Ebile ke kwele o ka re Lulu a sepela. Wa se wena monna o tsamaya le modimo monna a ba ke tlo bolana se basadi ba. Monna ene o bolela nnete gape o santse soon ke no tšea decision gape nka seno tšwela pele ke phela ka mokgo. Maja a bebele o panete monna o easy o thakgatša basadi ba babedi. Tsa mo bolela girlfriend ya go ya kokota nna ke se o thapa. Shmando my love be ko go gopotse wa tseba. A ke re bo nkganyetša mola ke le gae ke le go founela gantši mare bo sa sware phone. I'm sorry babe be ke sa le busy ka something. Wa tseba lebile beng ka sa go bone le kgone be ke nagana gore ga o gona roomong. Gomme be ke le gona. O ra jwang ka re be ke tla mo gantši ke go nyaka ke sa go hwetše. Ka ma se nka mpotša gore o bole fa o no mpotša gore o go bone kwa shopping complex. Ba kae batswadi ba gago ba tlogile nako mang mo Thef? Mantwa batswadi ba ka sale ba itla mo Thefo gale o ka re sale ke ba bona kgwedi ya go feta. O reng gape ka mo mpoditse gore ke se ka tla mo room ya gago ka furu ka lebaka la gore be o na le batswadi ba gago. Ka mo go boditseng man ebe ke lebetse batswadi ba ka ebe ba le mo today. Maja wa o ka rompotsa maaka so? Mantwa be ke lebetse hle ke dira ka gore ke swere ke stress sa test ya mmetse ya Monday. So mpotse mo go na le ntho e le gore wa e dira le Lulu e le gore ke tshwanetse gore ke e tsebe. Wa yo botsisha Gape Lulu e ba le mo reseng ya lena ro nya ka di notes tša mmetse mo ga gago. Lulu a nkgafela na se ke mo tshepishe di notes tša mmetse. Maja a ke nyake Lulu ka mo roomong ya gago ke mogotsi wa ka mara ke motshepe. Mantwa ga o nyake re tentšha mara ge re feditše o ngwala ka Monday. Wa se ba nna ke balla go thapa no ka re maja o dilele le moeni
e wa tsa campus re phela boima shem ene ke nyaka library ne nga se library sa thapa. Sam, ke gopela o nthushe ka mmetse tle. Ga ke kwešiše selo. Lulu, o expecta bjang go kwešiša o sa attend di-class. Le nna ga pale serious ka sekolo. Nna ke attenda di-class. A ke tsebe gore wena o bolela ka eng. Okay, go bontšha gore o attenda, mpotse gore rongola ka eng ka Monday. Eish, ga ke sure ka gore lecturer a senke re fe scope. Lulu, ga botswana o tletseng mo university ka gore lecturer re file scope ka Friday. Eish, Friday ya ka kgona o tla classeng, ke be ke lwala. So lecturer le rongola ka eng ka Monday? Lulu, ke a tseba gore bo sa lwale ka Friday, bo le busy ke timišana le masogana. Sam, ga o se nyake o nthuša o bolele o tlogela o bolela ditšhile. Sesiwe, na a se nna maja le bokao. A ke tlo thušetša ke bobotsananyana bo ba gago. Nna nka se kgone go go thuša. Wena Sam o na le pelo e mpe. Gane wa o le selfish seo ka information ya sekolo. Lulu, ga ka tlala wena mo university. Ge ke sa nyake go go thuša, a ke nyake. Ga ke makale ge o sena girlfriend. Wa tseba o ruti shem. Lulu, ke gopela o tloga mo hleng le nna o nšitiša go bala. Maja, o thoma neng go bala? a wena o se ka wa ra ke hloke go iprepare ya ngwala test. Maja, o rajwang gane o nyoko ba hlaba ka lerumo na? Seo ke sephiri sa ka ke hloke go go botša. Baby, mpotse mo, batswadi ba gago be ba tletse go dira eng mo thefo le hono? Batswadi ba ka e be ba tlile go mpona. Ke taba tše botse tšeo go bontšha gore ba sa go rata. E ngwana bo mantwa gape ke re o botse ya Na cancer swinene. e monape kopela number yago mone. Why o lava ku ni ka tinambara ta mina ta riqingho? Ke nyaka go thusa ka dilo tšeo tano le thoka mone. Swilo swo fana na yini? A ni hleketi ni ta pfuka ni lave ku pfuniwa hi wena. Ke nyaka go thusa ka maths cause go tolo ba kare o di ya maths le wena. Na cancer kambe ni ta ti pfuna mina. Ke re ke a o tsameye toela. I vula yini ka boti? A ni xi twisisi kahle xipeti. Ne ke re ke o phutse a bo monna ka se bara no mosimana o nyagane mo campusing. A na mhaka a ni tangila ni lavana na relationship mina ni tela ku ta kuma degree ya mina. O no tshwana o boze. Hi leswi u swi hleketaka sweswo hi mina mara a swi vuli ku hi leswi ni nga xiswona. Lulu, ke rile o tloga mo hleng le nna ebile o mpalediša go concentrate. Sam, ke a o gopela tlhe. Gona ge ke gopela o bala le wena. Gape le nna ke nyaka go qualifya ngwala exam. Bjale nna ke tsena kae? Sam, ke gopela o nkwele botlhoko tlhe. Gape a ke šomiše bazari ke patelela ke batswadi school fees. So a ke nyaka go ba nyamiša. Lulu, ke tlogile roomong yaka ke dirile di-plan tša gore ke tlo bala eng ge ke fihla mo library. Nka se tlogele di-plan tša ka lebaka la gago. Gona ge ga gona bothata. E re ke go šutelele o kgone o dira dilo tša gago. My love, nna ke swere ke tlala. A gona dijo ka mo roomong ya rena Mando. My love, tsama o reka di-chips re tle re je. Okay, ai re ke go di reka gona. Yo gape ke lebetse braya Lulu ka fase ga mpete ke tlhobana ke dirile jwang mara jo I hope gore Manto a se ka e bona. E jwa tsa bolulu ba pora le bona motho o no šia bra ka roomong e seng ya gage. Hai Room ya bo Maja e na le ditšhila man. Ei masogana ga a cleanwako. Bona gore go jwang mo fase. E re ke ba cleanele room ye. Ebile ke nyaka go move mpete wa Maja gore ke kgone go suela ka mo fase.